Минер эшли башлады. Даже миники işli başladı чуть-чуть. Sağ ol. Әйтәсе килә, но әйтеп булмый. Ярамый әйтергә. Terestimi minem berenişe, teres sayın yanı gelirse. Аны саклап йөрибез дип менә әтияни булып куйдык инде балай. Min motor, min şiberda. Yapasılar. Акша инде сездә акша. Атка отырсам, шуна иләләй, иләләй. Şalışkı. Hayatını kabul almay, ol benim için doğan. Барыңызга да сәлам. Сез мин беләм интеллектуаль шоу карыйсыз. Һәм аның алып баручысы мин Гөлназ Асаева булам. Бүгенге кунаклар җырчылар Винарис Ильегет, Лилия Хамитова һәм Римма Никитина. Хәерле булсын көннәребез, ничек хәлләрегез? Хөрмәтле дусларыбыз. Аллага шөкер исән сау. Привет. Привет. Породистая ты наша. İnsan sağ kirişittik Allah'a şükür. Ой, бүген сезне күрүбезгә шул тиклем шатбыз. Шуннан да әйткәндә, бүген инде иң-иңнәре җыелганнар һәм минем йөрәгемдә шундый бер зур урын яулаган безнең кадерле кунакларыбыз. Конечно, им сочнылар, Им им мощнылар. Иң-иңнәре бүген бездә кунакта. Демәк, без инде булай гына җыелмадык, аңлагансыздыр, безнең шундый бик үзенчәлекле интеллектуаль тапшыруга чакырдык сезне. Мин инде хәзер кыскача аңлатып үтәм, нәрсә эшлибез бүген. Менә мәсәлән, сезнең алдыгызда зур экран, шундый матур пародисты үзебез кебек әйбит. Менә шунда безгә рәсемнәр күрсәтеләчәк. Менә шул рәсемнәрдән безнең инде уеныбыз корылачак. Беренче турның кагыйдәләрен хәзер сезгә тулайым аңлатып узам. Экранда һәр кешегә чиратлап рәсемнәр күрсәтелә. Аларда бер татар фразеологизмы яшеренгән. Шуны дөрес итеп һәм мәгънәсен аңлатып бирергә кирәк. Әгәр дә сорауны катнашучы белми икән, башка катнашучы мин беләм дип җавап бирергә мөмкин. Һәр дөрес җавапка 1 балл. Аңлашылды? Anlaşıldı. Аңладым дип әйтәле, пожалуйста. Anlamadım. Çünkü bizim ailede mudri K ol Liliya Bagizovna. Мудрый К. Ярый, хәзер тикшереп карарбыз. Димәк, беренче турның беренче биреме Лилия Хамитовага. Лилия апа, барлык игътибарыбыз экранга. Kara Lilok. О. Нәрсә күрәсез, Лилия апа? Борчак, Борчак, трактор. трактор. Poli. Трактор шәши бирә. Шәшу бара. Şu var ayında. Просто менә бер сүз нәрсә әйтеп була менә бу әйбергә. Saban toyu. Фразеологизм. Frazeologizm. Хәзер әйтә. Anlatalı. Pedagog. Шулай итеп, Лилия апа, сезнең җавабыгыз? Борчак шәшәләр. Борчак шәшү. Дөрес, Дөрес. димәк, Лилия Хамитовага 1 балл. Молодец. Bizning. Укытучы инде хөрмәт тамашачылар. Менә беренче акыллы кеше белән башлавыгыз дөрес булды. Ярый, икенче безнең рәсемебез Винарис Ильегеткә. Винарис абый. Ну-ка, нәрсәләр микән? Акча инде сездә акча. Şaşu. Yuvarında ışık para koyadı. Işık para. Монда Винарис абыйның акчалары. Tatarşa bulurga tiş mi ol? Айе. Конечно. Русчасын әйтсәгез, Min aytayım, min biləm. Davay kızım. Ber. Akşa jilgə aşa. нәрсә? Akşa jilgə aşa. Акча Җилгә аша. Җилгә. Акча җилгә аша. Димәк, Винарис Ильегетнең балын без тапшырабыз Римма Никитинага. Дөрес аңладыммы? Менә бит чын иратларча безнең Винарис абый үзенең. Bizim ailede şulay o, понимаешь? Kimdir akşa yaşlı, kimdir... Туктагыз, мин монда беләсез нинди бер мәгълүмат белдем. Сезнең сәхнәдәге кызыгыз Римма Никитина дип әйтәләр. Бу ничек барлыкка килде? Каян чыкты бу әйбер? Бу ана шул гастрольләрдә Йолдызлы йөргән. хит-парадтан китте. Сез ошо йөридегез бу. Yok, bizim şunday proyekt var ya, Yıldızlı Hit Parad. bilem. Büyük küp artistler yeriler. Ben Rimma'nı çağırdım. Anda onlar Liliya bilen tanıştılar. Dostlaştılar. 10 yıllık mı, 12 yıllık bulgan haleyi bit. Şundan başladı indi
папаня, маманя һәм безнең кызыбыз Римма дип. Шундан башка менеп утырдылар деген. Ләззәт алдың не Каягына барсак, Анысы- без Римманы Анысы да монысы, міне матур қыз бейт. Әйе, Бітнісі де ябышалар. Армый. Аны сақлап ерейбіз деп, міне әтияни болып қойдық енді балай. Әйе. Өзімізбен ап барабыз. Ұзақ соқтайсыз әлі сіз. Нормально бір кімге де бермейбіз. Достойныйға береміз. На белом коне деп әйттік. Римманың кеуге шықмау, міне қойда екен. Жоқ, бізді ғайыпләмәк зинхар. Біз ғайыпләмәк. Оты бар енді. Қиысыңын Яр, Алла берса, Римма Никитинаның да туйында гүрләт үткәрергә язсын. Шулай бит. Амин. Ярый, Риммачка хәзер Алла берса киләсе рәсем сиңа биреләчәк. Мен калса ул бик гади, бик җиңел булыр. Асы, ақалғанлары миңадыр инде ул. Аха. Таксиләү, кайын һәм язу. Булар нәрсә, нинди фразеологизм булырга мөмкин икән бу? Кайын, язу, силеу. Сен аңлағансыңдыр инде. Хәзер Мин әйтәм, аңладым. мин хәзер әйтәм моны. Сизгә әйтәм. Әйдә, Риммага әзрәк вакыт бирик әле уйларга. Тузга язмаган сүзләрне сөйләмәскә. Дөрес, дөрес. Менә бит акыл ияләре бүген безнең тапшыруда. Ярый, Безнең гаиләдә иң акыллысы мин ахрысы. Барасыз, мин гомумән аларга теге ярдәм дә итмим. Үзләре бөтенләй белмәс. Шалт, менә бит акыл ияләре булгач, шулай хөрмәтле башачылар. Ярый, безнең укытучыбыз, безнең әниебез Лилия Хабитовага киләсе бирим. Маманя. Ой, қар, қыз, шапочка, Һәм кар яуган. Қар яуған. қызыл Ва, қар, қызыл қызыл қар қарлар. Қызыл қар яуған деген Қызыл қар әйтәлер яу- бит әйе. Да. Ну, без инде үзебезнең балны Винарисовый тиешлечә тормыш гөлегезгә бирәбездер бит инде, әйбез. Бери, дорогая, бери, все забирай. Ярый, Лилия Хабитова тагын бер бал өстәде үзенең кесәсенә дип әйтик, һәм дә инде алдагы безнең Тоқта, рәсембез. өзінің кісәсіне түгел, біздің все в семью, все в семью. Шулай. Миңа бирсәннәр, ям? Ярар, қызым, Бу- кімге бу- берген? Винарисовый, Ау, карыйбыз экранга. мама, Сезне көтә. Оппа! кіріп. Тел, хәп, кышыткан. Қышытқан ма ол? Әйе. Бу беләсезме безнең турындарак ул Винарисовый. Менә бу безнең компашка турында. Менә Кімге нәрсәне берейім сол балны? Әйтәсе килә, әйме? Әйтәсе килә, но әйтеп булмый. Вот ярамый әйтергә. Нәрсә дип әйтәләр? Тел нәрсә эшли? Қышытайынды, тілігінді, конечно, қышытайынды. Біз Безнең дә телебез әллә кайдан истеләр өчен кышыта әйтәсебез Постоянно килә, әйме? шул. Но әйтергә ярамый. Ярый. Винарис егеткә тагын бер бал. Римочка, давай жанқайым, қызғым. Нака. Ой, Канат, Канат. ук. Анда вообще ангелочек. асты. Бу мин ахрысы, ангелочек. Менә моны әйбит төрлечә аңлап була, ләкин иң якын кешеләр турында шулай дип әйтәләр. Қанат астында. Канат астында, Ой. да. Канат Простите, астында, да. пожалуйста, Идарә Ансимин. Савый, тел Ғайыпләмә, кышыта, конечно, мені олмый, ғайыпләмә, қызым ғайыпләмә. Ярый, Канат без астында. барбыз, балыбызны Римага бирәбез бит. Білеміз енді, Канат конечно. астында бит инде, менә. Шуңа күрә Біздің Винарис қанат астында. Әйдә, қызым, кір деп. Винарисовның канаты астында булган Римма Никитинаға тагын бер Бер бал. бал. Менә бит. Молодец, қызым. Шулай итеп, дигәнчә безнең беренче турыбыз узып та китте. Хөрмәтле дуслар, әйе, битте шуң белән. Без бит Һәм дә инде булганнар. Әкренләп икенче турыбызга да аяк басабыз. Экранда ясалма интеллект ярдәмендә ясалган фоторәсемнәр чыгачак. Аларда җыр яки әдәби әсәр исеме төшерелгән. Һәр дөрес җавап 1 бал. Башка катнашучы җавапны беләм дисә, 3-кә кадәр сынаганнан соң җавап бирү мөмкинлеге аңа күчә. Сез әзерме? Әзір. Кемдән башлыйбыз? Әйдә Риммадан башлыйк әле. Давай. Победительден башлыйк. Әйе. Римма, барлык игътибарыбыз экранга. Бу җыр яки берәр әсәр булырга мөмкин. Су буенда ушак яна. Дөрес, дөрес. Җырлап та күрсәтсәк. Зәхра Шарифуллинага рәхмәт. Әйе. Су буенда. Су буенда ушак яна. Кем кабызган ул ушакны? Төшсәм әгәр су буена, табарым күп балачакны. Афәрин, менә бит.
Біз бик қаты тез барабыз, ярый. Просто слишком ақылылар. Слишком. Мен шулай болар деп Ну, ойламаған. еще Біздің жыры да ғаиләбізде шундай шундайбыз. популярный бит, аның авторлары да Зөфәр Әйе. Хайретдинов, Зөһрә апа Шәрифуллина жырлады. Қазір уже бітің Россия, бітің ил жырлай бит ул жырны. Ол жырды қазір теге жырламаған кіші қолмандыр енді. Мен қолса Конечно, ең матуры, ең міне... Ну, сен аны жырламадың әлі, Мен аны тоқта. жырламадым. Жоқ, Зөһрә ападан соң жырларға бек не түгел, яқшы түгел. Ну, Илсия жырлай бит. Ну, жырласын. Ярый, икенші біздің рәсіміміз, едіңіз Лилия апаға берек әлі. Лилия апа. Сіз мені как-то бұлай ғана. Yok, biz şulay. Нормально, да? Başta sizden başlayız, şulay kılanabız biz. Lilya apay deli. Hoppa. Ой, Опачки, мына бұл риммаға тегішті. Бұл мен? русалышка. Татарша русалка нешік была у Лилия? Су анасы? Сонасы. Су анасы. Аның хвостигі қая? Хвостигі Су ішінде. ана тегінде. Үш пұшмақ қына бит анда. Шундай аның құйрығы, Венерса. да? Шундай құйрығы. Дебек, Ғабдулла Тукайның су анасы. Су анасы, әйе. Все, міне бет. Біздің яқлар тем более. Орша қызы, исімі Лилия. Лилия, су анасы Хамитова. Да, точно. Венерис абый, қазір бик матур шундай рәсім сіздің тарафларға юнәләшек. Точно ма? Тәрәстімі менің бірнеше, тәрәс сайын яны келусе. Біздің яқтан келген жырларын бірсі, Сәубән абай Шуганаев кейі қамсыздары, яран кел. Ол біздің яқмын әлі. Конечно, перім, барданықы Сәубән абай Шулай Шуганаев. міне бет. Әйе. Әйтем бұл жыр теге айруша көңілге яқын. Өзі біздің яқ композиторы yazған екен бит. Ярый. Бір бал Венарис Илигітке. Аллаға шүкір қыдайым. Да, Әйе. спасибо. Римма, бұл жырны мия қолса сен бик яқшы білесің. Давай, зачем мои хорошие? Бүтірімізді яқшы біле. Барлық иқтибар экранға. Бұл жыр, тағын бір тапқыр айтам. Жар боймен. Сіздің тауышығыз ұшап тұра ол жыршы біле. Мен білем. Тихо, Шаллы, шаллы. Әйтмейбіз. Білесің енді Yok, көпме әйтмейміз. йылдызлы хит Қазір бар. әйтем. Түнгі ұрам. Жырланда қорайға. Жырлап көрсетелің. Ханым кібір, давай. У вас что-то есть обоих, две пищалочки Шудай такие. айтам бет, шудай айтам. Две пищалочки. Уятны қабыл алмай, ол менің үшін туған. Орламас сенаны менен, қолдыршы түнге ұрам. Қолдыршы түнге ұрам. Сізге дуэт ясатырға керек, әйме? Әйе, давно пора. Yok, no, Әлфин Әлфин апаның апаның дуэт. жырлағаны қойшандыр. Шулай міне? Әлфин апаның бит келіні, элекке келіні. Әйе. Шул тауышлы примерно. Ирима, алар бит үшеу күні эстрадады. Әйе. Бірсісі кеткен енді. Алыңны. Әйе. Бұлар екеу қалды. Мен будущее түгіл емесі что? Нет, керек не, yok бізге нормальный, сочный, мощный. Yok, әйе. Онсы, конечно, онсы Все через сізде. вас только. Да, все через нас. Мы проверяем оба. Контроль. Яры Лилия апа, сіз нешіктір бұйығып кеттіңіз, жоқ ма? Yok. Ненде бұйығы әлі. Әйдәгіз әлі күгілерді көтеріп, келесі рәсімге көз салайық әлі. Бұл біздің... Әміне өкіріп. Әйе. Әміне өкішу. Әміне елі өкіріп. Әйе, суға түшкен деп. Субым туға түшті деп, субым туға. Yok, тубым суға түшкен. Шу Әміне елама, туп батмы ел елғада. Да. Шу ма? Міне шулай достар. Яры келесі біздің рәсіміміз. Миңадыр енді олай ма? Әйе. Гүлназ, давай попробуем. Әлбәтті. Так. Құм сағаты, Жүлия Нығматова. Әйе, дұрыс. Міне біт. Yok, менің әлі шул хәтлік скоростта жауап қайтарушы қонақларымыз. Yok, но мында ведь самый понятный. Құм сағаты. Но Құм қайбірлері сағаты турында самый кім понятный жырлайды? да. Только Жүлия Нығматуллина. шулай И да. кім yazdı аны? Марат Мухин. Міне бит, міне. Яры шулай тіп достар біздің екінші турыбыз тама. Мына шындай біздің студиябызда от янып тұра, мына шындай қонақларыбыз білен.
Үшінші турда менің орынға шығып татар мәқәле yazылған бір карточканы алырға һәм аны башкалар аңларлык итеп кычкырып әйтергә яки күрсәтергә кирәк булачак. Чөнки калган ике уенчы бу вакытта җыр кушылган наушник киячәкләр. Мәкальне иң беренче дөрес һәм төгәл әйткән уенчыга һәм шулай ук аны аңлаткан кешегә берешәр бал бирелә. Әгәр дә беркем дә белмәсә, бал бирелми. Шулай итеп без хәзер Винарис Илигит белән урыннарыбызны албашабыз. Әйдә Винарис абый. Сине беләнме? Дәйе. Син миңа үзең урынны бирәсең дә. Әлбәттә, Утыр, җаным, Ой, хаям. рәхмәт. Хәзер миңа сайларга кирәк, әйме? Сайлыйбыз да һәм аңлатабыз. Хәрәкәт белән, сүзләр белән, авыз белән, кул белән, аяк белән. Уртадан яратам мин алырга. Әйдә. Игелек кыл да суга сал. Ничек була ул Гөлназ? Игелек әйбәт эш эшләде, и онут шуны. Игелеген кыл һәм суга сал. Çalmadın şu Каяда anda. суга саласың инде. Нәрсәне? Белмим, нәрсәдән суга саласың. Шуны гына аңладым. İgelik. 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 Игелек. Игілік қыл. Игелек кыл, суга сал. Sal. Игілік қыл суға сал. Суга сал. Oh. Игелек кыл да суга сал, унут, короче. Дело добро. Тоқтағыз, қарағыз, сіз икегіз дә бір юл әйттегіз, әйме мұны? Неyi? Қазір балны берерге бізге керек болашақ. Әйдәгіз икішер 0,5, әйме? Yok alay bulmuyor. Lütfen işi birine. Лучше бірішер. Yok. Кімге береміз бұл балны? Mina. Әйдә бірішер бал берек. Все, бірішер бал біздің Лилия Хамитова һәм Рима Никитинаға. Әйдә Винарис абый, давам етеміз. Düşmanına koyun Қойы қозыма. kazıma. Uzun düşersin. Rusya bila oltege vrakka яма не копай, туда Эй. сам Вот улетишь. шулай Эй. булай. А шуны Кызлар! Я ничего не понимаю. Подожди. Кара. Düşman. Ну, дұшман десе матур етіп көрсетесің. Düşman. Kozma. Düşman. Uzun şunda yatırsın. Душман. Düşman. Руки поднимайте. Мен. Ага, всё, Рима. Душманыңа құйы қазыма өзің түшерсің. Әйе. Да. Бұл балны біз Рима Никитинаға береміз, достар. Ага. Қолыбызды көтереміз, я Рима қыздар. Мен айтып тұрам. Мен кештім. Ей, мына қолығызды көтерегіз оңнасағыз, я Рима? Шулай дұрысырек болады. Так, наушникны кидік. Baş isen bulsa, burik tabılır. Başı nəsə? İsen. Баш исән булса, Nerse? И İyi. Руки поднимаем, руки Ruki поднимаем. әйдірім мі? тағын бір айтәлі. Baş isen bulsa, burik tabılır. Көрсет бүрікні. Burik. Я. Davay. Баш. Ну. Баш болса бүрік табылыр деп. Da. Демек, біз Лилия Хамитоваға бір балны береміз, чөнки біріншілерден болып Лилия апа жауап қайтарды. Баш исән болса, бүрік табылыр. Короче. Ашап туймағанны ялап туймайсың дегені. Короче. Мене ашап туймағанны, Aşıyım. ашап туймағанны Құлағын. туя алмайсың. Nerse? Ашау білән. Ай. Ашау. Мене Кем эшләмеш шул ашамый? Надо долисывать. Нет. Ашап туя алмағанны ялап туймайсың. Ялап туймайсың. Ялап туймайсың. Yalap aşap tuyup bulmayın. Да. Da? Ну, подумай. Aşağı. Әйдәгіз, яры, әйе. Ишетер ялый, ашап туймай, ялый. Şu. Правильно? Винарис Илигит яқынырақ болды, шуңа күрә Винарис Илигитке бір бал береміз. Что неужели, правда? Әйе, все, наушник киеміз. Короче, мене таш белән атқанға Аласың. Yok. Таш белән атқанға аш белән. Aş bilen. Мен айтайын әлі. Ага. Таш білән, атма, аш білән. Әйге. Әйе, Рима Никитина дұрыс, бір бал Римаға. Таш білән атқаншы, аш білән ат. Taş bilen. Şansın bilen mi? Ага, evet, наушникны кидек. Әйбәт менә бу. Менә
Atqa otursam, şuna ileley. Kımның arбасына отырсаң, шуны жау. Әйе, Римма Никитинаға бір бал. Ни шәшсәң, шуны урырсың. Ни шәшсәң, шуны урырсың. Ты красотка, ага. Конечно. Ни шәшсәң, шуны урырсың. Встала, пошла, красотка. Әйде, ауыз білән әйбәтірек оңна Ни тәлі бош. шәшсәң, шуны урырсың. Dişlerim atılsın, Mesela değil. sözler yok. Ни шәшсәң, шуны урырсың. Rima sen şunday matur. Nin matur, nin şiber da. Ya pошла. Şol mu? Ни шәшсәң, Нишlisin. Шуны урырсың. Atıyorsun, или что ты делаешь? Nişlisin sen de. Şəşəm, Nesini taşısın? şəşəm, Nesini? şəşəm. Şəşə. Şeşe. Kim şeşmiş şul? Şeşe. Ura, Ha? ura. Aa, Şiyası. Ни şəşsən, kim şeşmiş o urmayın. Почти. Şeşek, Ни şəş, да, dürüst indi практически. Ни şəşsən, şeşek, şəşə. sibersin. Kim Şeşe. şeşmiş o urmay bitindi. Şun. Aşul Şunu aşamay. urasın. Ni şəşsən, Ha, şunu- şunu urasın. Aa, nəsə şeşsən şunu urasın. Sen oturtasın şunu alasın. Liliya Xamitova'ға tağın bir bal Что dostlar. посеешь, что и пожнешь, Әйе, ушей. әйе. Ансы мен білем. Менә шушылай иде. Кеттік. Аха. Без қапшықта ятмый. Біз Без қапшықта қапшықта ятмый. Musu nerse? Қапшық Bir kapşıkta ятмый. Biz Tatar şeysi, Yatma. bilesin bitmek ellerini. Без қапшықта ятмый. Ложиться нельзя. bir kapşıkta Biz buz biz қапшықта biz kapşıkta yaşırıp ятмый. Kapşıkta yaşarıp olmayı. ятмый. А в мешок не засунешь, да, его спрятать biz невозможно. kapşıkta yıklamay. Ятмый. Ятмый. Его в мешок не засунешь и не спрячешь. Татарша блин. Biz kapşıkta yatmay. ятмый. Қапшықта ятмый. Biz Kapşıkta kapşıkta yatmayın. müşkeni Sır kapşıkta utayın. yatmayın. Да. Лилия Хамитоваға бір бал. Аха, тағын бір мақал Риммадан. Ике тәкә башы бір қазанға сыймый. Nerse değil? Икі. İki, baş, две головы в одной кухне быть не может быть, да? Татарша bilmeyeyim nişiginde. Ну, беребіз Дұрыс енді. еді, дұрыс. Мағнасын аңнатты Дұрыс. бет. Икі На одной сарық башы кухне бір две қазанға головы быть не сыймай. может. İki Да. baş Әйе. bulmayı. Да. Әйе, Бір демек, қазанға сыймай. әйе, Ике бұл тәкә башы бір бұл қазанға мақалды біз енді Винарис Илигітке береміз, һәм алмашабыз сенің білән Нәрсе сөйлейлер бұлар, а? Афарин. Риммочка, афарин. Шулайтып, үшінші тур тамам, һәм біз тапшыруның жеңушісін белгілер мезгіліне де келіп жеттік. Балларға келгенде Винарис Илигітте 5 бал, Лилия Хамитовада 8 бал, һәм Римма Никитинада 9 бал. Демек, біз енді Римма Никитинаны жеңу білен құтлыйбыз. Һәм сізге мақсус Мен білем проектінің истәліклі сынын тапшырабыз. Молодец. Ah kızım. Поздравляем. Поздравляем. Ең ақыллысы мен. Ең ақыллысы Римма болып шықты. Ең ақыллысы мен. Ғалида бір қоқшы болға тешбетіңдер. Әлбетте. Давай, мамочка, eğit. Şunun bilen şu Nokta hürmetim. Gülnaz biz eğitileri. Eyde güzel. Aile isminden. Eyde güzel. Bizim Mudrika Maturitri Tatarşa siler sadece sizge. Біріншіден бик зор рахмет шақыруыңызға, Гүлназ. Сізге рахмет Проектқа келгеніңізге. шундай матур, дұрыстан да интеллектуаль деп әйтегенде. Бұнда әлі қаларға кіріп бітіп, бошлардан әлі ойлар шығарып, минер ішлей башлады. Даже miniki işli başladı çüşüç. Бигерәк тә бик сөйіндік, қызыбыз шушы матур гына статуэтканы қолына алуы белән біз бик шат. Исәнлек белән, саулык белән менә Гүл шулай итеп очрашырга язсын. Тағын бір қатшы, андағыз біздің қызымыз матұрға түл ақыллы да екен. Матурлыкка стәп әле акыллы да икән.
Ухатлы акыллы дип уйламадык та, уйламаган конечно. Но, Ақылы бар екен. Әйе. Молодец кызым. Акылыңны югалтма кызым, шулай матур иттереп тагын шушында килергә язсын. Һәммәгезгә дә зур итеп рәхмәт. Шул тиклем рәхәт булды, шул тиклем күңелле булды. Менә шундый күтәренке кәефләрдә генә күрешергә насип булсын һәммәбезгә дә. Һәм шуның белән шул без сезнең белән саубуллашабыз. Алдагы тапшыруларда очрашканга кадәр. Пока-пока. Пока.